Se patipatitele lava mo le tatou fai pesel na le utalavou o le tala lei o le whaolatanga mai le awhionga Iliili. Ladies and gentlemen, that was a fine performance by the youth group of the Congregational Christian Church of American Samoa in the village of Iliili, called the Tala lei o le whaolatanga, or in English, the Good News of Salvation.